Ой, менің бірінші шартта рахматларымды білдіргім келеді туғандарыма, şu хатты елден өткен үшін, туғандарыма, достарыма, достарым көп болып шықты, көп болып шықты, коллегаларымнан да көп ярдәмнәр килә, чөнки бу менимчә бик зур адым. Мин моңа зрәгә генә бармадым бу адымга, бу бик уйлап эш ителгән әйбер. Кайбер кеше әйтә, сценарий буенча язылган пиар, бу пиар түгел, бу дөрестлек, бернинди пиар түгел, миңа реклама кирәкми. Бу теге түзәр әмәл калмагач, мин бу адымга барырга булдым. Шуңа күрә рәхмәтләрне белдердем. Сездән? Birinci sıra varmış. Nizamın sebebi Mercedes. Mercedes başladı. Barsmediye'den bulgan konflikt. Abeylar arasında Nizam'ın yanında kişiler bile Murat Mavutuş bizle interview verdi. Şular interview verdi. Anısı neresinden gelip çıkanın, anısının eydanın tuğanlar arasında bulgan. Şular hazırki vakıtta hatırlayın.